Manipurda leiriba youth khudingmak larik tamba loiraba matungda government ki job loina tawgani haiba leite. Government job thina tonganba job amasu thiba yai. Adubu kadaida kamdawna karamna kari job pu thigani kari thabak tawgani haiba career counseling tawbagi matang ama oina akoina masigi program asi puthokchabani. Ahanba maktada Northeast window na sandokchariba Ekoi puna khangina si let us know together haiba program asibu meeting tabiriba pumnamakpu chaplina mesnamne ko nana kramjari ahanba episode sigi lengsin biriba akogi studio sida lengsin biriba akogi guest ti Maidingo Institute of Aviation and Hospitality ki operation manager oina lebiriba mem Monalisa Ningthozambuni mem ahan maktada mem butaram nokchari ahanba maktada mem da aina hangzaninge sa Ma'am viewers kaina su mem se khangamba su yaungani khangamdaba su yaungani aduna ahano tada short introduction ama haidi mem na short introduction am tang tawbiyana. Thank you Chaplina for inviting me. Mayambu hamurakta aina ikoknono khuramjari. Aigi ming Monalisa Ningthozam. I huzik Maidingo Institute of Aviation and Hospitality the operation manager in Pampujari. Aduga aigi work experience haraga aine experience lejarapasi two industry dani hospitality that is hotel industry amaso akoi corporate industry da aigi total work experience haraga di almost 12 plus years experience ni gi career starter opose hotel industry dege hore then I move on to corporate industry where I worked for more than 10 years aduni aigi samlakba aigi work experience job profile haragadi memna hoji bawda 10 plus years and experience leire masu memna haibi ko aduda leire iba experience myam se si matang da khajitang haidi myam da share tawbiramon aisu ahambada kari tawdoino aisu khangam deba after passing my class 12th exam akogi generation hagada still hojiki generation da su akogi main focus se akoina kaida we have a matan medical engineering or else atopa akogi nursing field or paramedical da akoise yamna focus ta we have tare kaigino hai matam da aina sum analyze tor na to observe tor matam da moisne hena job secure oena khallaga adumaina parents nasu adugumra thana ba training thaba na tragana career pursue to honinge ba irrespective of angang duna maduna chana dabra yendare and same thing aisu aigi parents na aisu medical line da if not me kaino ngasai medical do clear ta wangam dragasu BSc nursing la normal nursing la GNM la ama tha sin haina but aigi choice ti am different of haitare aina haidi when I pass out my 12th exam aigi choice se I say journalism gumbuda sigumba se am interest or but I say karai da tawdoino di khangdeba haidi kanada tanaraga karai da changaga tawdoino se khangdamina I sum explore to matamda fortunately aina Delhi da laiba matamda khogi AHA na institute amale me air hostess academy na hujipudi laigidre mangonda khogi aviation and hospitality ki mogi the courses mayam yawlarame ba aduda aina agi family de convince tawre mama papa ai je sumaina ai je amtang try to just give me 6 months I tried to get do I successful oidragadi I say career se mama hoina habadu chatke na aduga fortunately aina aduda moi counseling piraga aigi kaino training se yawe adu kanada ai se explore to bo horebo ko matamdu da akoi se aina newly moved out from my hometown hai matam sida akoi English phajana ngangba haite especially Hindi phajana ngangba haite challenges me am the faces to gibo ko adu bo aini ngasai training institute tambo matam da I say anobo me am learn to reba habdi starting from basic communication legi agi personality development legi career main thing career prospects agi kari lai hujiki se apart from medical and paramedical line kai career option legi have se adigi ai se guidance song legi agi trainer agi counselor mayam legi phangak legi ai se de khangak na ai se hujiki diploma course tawlore aviation and hospitality da aduga fortunately akoina tamba matam da akoi foreign language amusu takibo ko aina matam da ko German language akoi tawgibo ko German language adun added advantage amu oraga adumain tawudegi aise labo phadana akoi hotel industry da changne adugi graduate haidi hujiki diploma course loibaga aise
Taj group of hotels in Delhi gumada leba mi di khangbiramage Chanakya-puri ina lam ama le maduda Taj hotel ina male aduda aise laiba phabadegi aduda aise thabakse phangjaraga aise aduda tawraba matungda aisina haidi hen explore tawninga pa haitare habidi learn di mayam tawre ko adi growth su mayam leire habisi khange thabakse tawrabadegi adegi di aina ngasagi tawraba matungda aina atopa kai tawu yage haini ni su mu unara abanina learning se Hengal level knowledge, Hengal level. Adu kanduda ai senior gumma sinsina suggest taw pa haitare because ai se kamai taw ha matamda wangang bu se khar pam ye ko ai wadi ni interaction taw bu se khar pam ba haitare na moni sim suggest taw nang di customer service gumma da hena chana ga da male na ko aina adu dali ma oina suggestion lo bu se engondu su matamda nawi banina ai customer service ai su try taw ben dai taw ai se corporate ke field da muk changi bu ko corporate field da changba de gi ai se dum han ai career growth dum la ko de gi dum survive tawre stick tawre duga adminer la ko de gi ai se until 2014 bok di ai dum tawre ha ta tar adminer tawraga mu ai sumaina manipur dum halaga mu laibu phab de gi manipur da sudum opening se mayam leram de ko ai na pamjaba field da adminer la aga tawraga ngasi eng hasi meeting go de lai si ana experience di share to har di ai mayam yamani ngasai gi jahi do ai yam yamabani na ingonda good bad ugly have tare ko mayam experience to mayam leire aduna aina hayo har di both industry hotel industry is very challenging hotel industry da survive to bongam khaba any employee amana any industry survive to bongam ni ba aina ngasi sibok to survive to langam se ai career starting point sa hotel industry da taw ki dai ne ba aina kari gumba atop industry ta magadi maybe may not be I adu haiba ngamde ko but I ngasi survival instinct abun leidana mayam the challenges na face tawga irrespective of ngasai work pressure du mamdo handle the bungam is I ngasai hotel de ho ki ne ko so I haijo haraga the hotel industry is one of the best industry to learn and grow in your career adu haini have tare na corporate na mu nangi communication dum de improve yam tawe nangi personality and nangi na socializing skill dum de improve tawe have tare adu haini oi industry ani se dum hand to hand ni haini tare hana journalism se pama me haibani mem na haije journalism pama masu kamaina kadai toraga kamai changduno haibse khangdabadagi hojiki suddenly just safu ma pirakpa ki ta hotel management sida changkhibane na haibane mem na haise experience so myam ma thambi mem na ado mathangi question sidi ekhone lakchani base hospitality industry like hotel industry odagi corporate ki industry sida kai haidi job se to an myam leidana haidi front office bu or so ama bu or so adumaina adugi matang la kitang explain to biam mem na yes yamna Hazaba question I appreciate have it ko asis I am hanghaning lairam ko hotel industry da di mainly akoina koi sigi haide angang singna mogi knowledge le je hotel ha ga di ai hostess kumba ko natragana chef kumba adum hode na atopa nga sagi reception front of na idea se knowledge laite ko hotel industry se yamna vast of industry ne ba aina I was higher aina loinma cover ta wongam baya ngamda kai kinoda we have a very limited time adu I khadi haijaramge hotel industries da ngasagi somna ga japlina na haiba kaino se yam lai departments mayam lai ko like every industry da I become company in the department mayam lai with the minor hotel departments mayam lai ko starting from your front office even bellboy they have ko valet parking da ngasagi dum somna koi cinema drama da uriba gari makhama gari dum tak dum thamaga kananom thola ga dum so gari do park adum moi adu su masu kaino amane ba ko employer amane ba company dun hire to ba adu di lei valet parking di lei adu di nasai di door hadi thong hang do no bok the staff lei reception front office lei adu di nasai di F&B department lei nasai di customer the food serve to ba hostess mayam lei ko steward adu ba dumai nasai kitchen department lei mayam departments mayam lay have ta aduna ngasagi hotel management di career se aina ngasa hagi do yamna semba yaba yamna
tungdasu akhoi career prospect yam laiba industry ne have tare ko kaigino da akhoi gi hauji ki angang sinsina hauji ki youth hai tare ko khale ji kai one day ai isa gi self business ama on the wasine ba akhoi not just depending on the government job kita depend on natana hauji ki society je hamna thaina ga manarakjabunina buko moina masan oina business tawningbagi idea se loin layeba on hotel industry da aina hotel management ga tawrugadi ngasai aina tawiba me ma utilize to yani ba magi khara ma ngasai financially khara support layagadi ko aduna future prospects se mayam yam have tare ko aduda ngasai hotel da ai dum hapet ko magi eligibility so hapet haijarange buko ngasai angang sinsina ai hotel management se tamdragadi ai hotel la changba yagadra habedi question amasu soidna hang pasu yaibuko sigi se yai and yabe anima hainebuko yarisina kaina matananga yamna asagi samna harbada akogi food and beverage department F&B department kitchen department production department changagadi moise knowledge like the yadi buko taking order masai food knowledge adigi mayam samna harbada akogi simple glass mapumda glass type of glass me am like buko akoi sagi simple small restaurant di adigi difference to pang like the but akogi hotel khar chawbudi sigum mayam se laibani karamba matamda karamba glass serve tawni karamba drinks na karamba glass serve tawni adigi knowledge like the yadi buko aduna masai sigum aise changing department changing agadi hotel gi knowledge khar lagadi very good oini buko otherwise ma khar wagani buko I hired to they have not hired to work company sidum lai ngasai hotel management gi magi mangonda qualification yaw draga so dubu ma survive to boda kitang aham da kitang challenges lakani buko aduga ngasai gi sam ai ngasai hayo bell boy gumba dugumba di moi degree to draga so dum basic qualification amaga lai raga dum yai aduga hotel management matam ge har matam da koina 12 pass already dum yare buko adu any hotel industry changma matam da basic qualifications dum 12 pass de dum loina eligible or have tare ko now coming back to corporate in natna sa hangi bodo ko corporate ki namu kamai to ge har matam da corporate is a very tricky industry I would say tricky hai se kai gindo har matam da company to company matungina my qualifications are different or have some company more class 12 pass hire to be adu some company na koi graduate hire to be adu magi post matungina MBA mayam laire buko HR adu departments mayam laibane na corporate kene kai gido challenges you have to be very smart everything aside nang ni se deal to kaduna especially your nangi communication skills mayam na enhance the one mathau taiba ko aduga customer service aina sai panjin customer service ama adum khara laiba degi manage to wa have the time management degi ni deal to wo mayam se id aina to interact to ko customer se mostly okay business customer ngakta lakadina business customer da normal akogi hotel la changapa customer very different way but animal customer service ko di kamari service to kitang different way ko aduna corporate industry to be yamna kaino to have tare ai own experience to be masai mainly communication skill your presence of mind and how you portray yourself in that environment that is very important and also the product knowledge the work that you are doing you have to have a thorough knowledge otherwise you won't be able to face any customer adu ne ko aruna magina mainly akoi communication da depend to have tare ko smartness adu amaduna product knowledge legadi yam kanna communication lingna natraga so hotel management dum ya gine have that just service to be a yam kanna interaction phangbasu yawni yawruk da basu yawni dana ko aruna adumine or I differentiate as per my experience and to differentiate or I chapina da si haini arda Howzik ma'am na so thambize ko magi experience khaise kai no yamna challenging oi khotle adagi skill haidi akoi communication skills e all this time yaudaba yade haidi
just corporate natraga hospitality khitanggi nataba akoina mi ama thingnarakpa kanda akoina communication skills e yaudrakadi manipur manungdadi khara amuk safagani adubu manipur mapanda thola akande communication skill yaudaba simandi sunya mak yadre aduna mayamna communication skills e kitang improve leinaba khotnaba sigi job sida natraga any other job try tongba kai adum communication skill adagi akoigi smart oiba kaika mayam se sigi skill mayam se hana develop tawbiyo sine akoigi mem na su thambiye ko adune akoina haijaning se ado next ki question da akoina mem da hangjaning se akoigi mem na experience mayam su thengnare di hai adubu mem na hojik thabak se tawraga hojik se loiraga maidingo institute sida hojik operation manager oina leiri sa haibiri ko adom mem na thabak se tawruba matamda nuaiba natraga nuaitaba regret lakpaga leikibra matamda tawringai matamda habatang thambia modi matangdasna okay regret se hoi aina haidi aina taramiba thabak to thadoaga lakpod ma timing du budi kitang regret ja aisibu aina thadome thabak se manipur de job se am limited oi ado aina tawribe experience ai manipur thabak phangadra habegi haidi regret amadi time matam du da leiramebo ko adubu aina ngasa haijaki do ngasa gi aina manipur da lakibase akoi dum haidi aigi family lerakpodagi aigi dum haidi angang yarapudigi aisina ada dum leibadi yaraktabudina aigi lakibane ko aduda hoi matam du ai regret chagi kaino thabak se sum tawra lakpanina aina amu yum da lakanda thabak se tawdana adigi muksum aina tawriba thabak to aisida manipur da thabak phangadra chanaba haiba ma adugi regret amadi lakhi adubu ngasagi matamna on ba lai haibado ngasagi manipur da su aina matam khara phamakanda manipur da su ano boy company macha se mayam hadi establish tawre haiba tare ko aduda aise laibo phaduna thengnare maidingu sisu ko laibo phaduna thengnara podigi maidingu tawtunai ai macha khara sudum tawrame adumud ai mention tawrege aduga maidingu je thengnara podigi ngasagi work culture work environment se hadi somewhat akoina aina mapanda tawriba aduga hapet manaba like minded ai staff sing thengnara ko adegi open to new thing oirapa aduna adum haibatar aina ngasagi regret ama lairamkhibado ai hujikti ai dum kaino toibuk ai regret to ai matam gi wa khaktani adum ai hujikti regret kaisum laitre ai di hujikti amena proud feel toy kaino aina tawriba experience me amdo aina at least aina ai youth ai kaino manipur gi aikogi angang sing hawrak liba sing sida khara share to wodingamni if not loinmak natraga aina khara gaidi aigi contribution khara taraga moisu career sembada mateng pangani haibagi haidi aduna oina aingonda proudness ama feel tawreba hojiti ko aduna maidingu leirambase aigi damakti yamna phai haiba tare kaigino da not just me but aigumba mayam manipur da mayam leiko have this mind mapana thabak tawraga dingasagi hek tholapada thabak se kraida tawduino habado do fortunately akogi asigum mayapsina punjalaga akogi thabak se tawminarabanina asagi exposure su mayam do laaga tawminabanina kaino ta work environment nungare plus akogi angang sina se new ideas more challenges more na hayeng mapana chatla kanda face tawada akoina already face tawar labnina adu su loya takpire aduna akogi experience akogi good bad ngasa ina hayung nam loin bu share tawramina ai damaktadi hojiki oinadi regret ti laitre hojiki am proud feel tawre yes matamam de regret lerame yam nungaijai ma'am ma'am na haibiribase hojik regret kemta feel tawdre adubu hanagi thabak se toklakpa matam kanadi kharadi regret lerame habane ado ma'am amuk laktini se ma'am na su haikidana haidi akoigi thabak se angang family yaksalakpadai kaidagi keno toklakibanena adubu sigumba industry sida thabak tawningba nupi kai mainly ko nupadi khara thongre side on ado mainly nupi gai se adum asmana family yaksala akanda akogi keno torokpa thabak se manage tawba ngamaktaba adugumba leirakpa natraga haidi smaina adum family leira akanda yumda adum tholakpa se yamana tawgandra natraga adum manage tawba ngamadi adum tawba yabra thabak se adu matang skitang thambla okay si question se ingon yam toina hangba question ne even nang thola laire habasi ko hoi
nupaga nupigadi akogi society sida kitang khenare ko aduda ngasagi nupisina kaino taw thabak se tawrame mana tawraga mana smaina family amala akanda mana thabak se tawba yadabadi nate yai ko nangdi married or you are already settled down, you have a family nang thabak tawba yade have a late ko aigi family duga understanding ama lainaragadi ai adum continue tawba yaiba ko aduga ngasagi ma adum kare adum mayam lay aina halakpagi example le halaktabagi examples mayam lay haba tare ko still moidi haidi abroad da laidana adum habdi work se amhena moida prosperity amaga loinana thabak se makata na magi even magi macha masu su dum ma abroad dum tamhalaga ko adum family settle da bus lay aduna sigi se aigi oina haragadi family da depend to have a tare ko kitang sacrifices to khar chang batare both side tegi ko aduna adum kitang ngalingai de kitang sacrifice orgadi kasu challenges like the ma dum tawiya angang yaw su dum tawiya resida company na nang adumain tawe tokpa ya de have like even you can change the department nang na sai family do kitang problem lay haragadi tok ta bida ko department gum change tawagi options dum lay bani adumain tawaga makata na dum continue tawagi khudong chabas dum lay ni have tare yam nuaizai ma'am da hangni ja hauji ke akhoi minimum qualification adagi age ke ka ati high grade ko na adubu akoina sigi field da changningba mi khaise kai da kamaina search tawbani haidi akoi ujagre ko haidi maidingu gi page da dum thagala pa maidingu da su recruitment campus recruitment am tawgrena to ba 5-star hotels me am gi tawgre adubu akoi gi haidi asmaina imphal da la aga recruitment tawba nataba atopa mapan lamda recruitment am tawrongani na su thajai aduda akoina kamaina kadai da changaga kamaina kari field sida kari tawrige kari recruitment tawrige haise kamaina yengani habdu matang thambiam okay recruitment se kaino tawe habte moi se adum tawe ko kai ama jakiba ama la ko habdu ne ko akoigi maidingu gi oina budi akoigi maidingu da dum akoigi student gi oina specially student gi oina budi opportunities me yam se phangi habta ko akoi every month akoi dum campus interview tawe anga sing dum every month irrespective of sagi current manipur situation se lairaga se akoi dum anga sing se dum interview tawa dum tha kho tawi ko sina akoigi maidingu oizare duga ngasagi chaplina na haba mapanda leiba natragana adum anywhere na madingu ga tamdaba sinsina kamaina thabak se phangani my qualifications kamai yengani have say it's very simple I hage kaino hojekti everything is available agi phones da loina available oraba ngakane ko first I analyze the mathau taiba aina pami se karino haibadu mo ko aina mi myam changnai na changubuda ai se successful obiya even interview de clear to wangam da basu yai ko first aina isana isa se analyze the mathau tare ko ai di sida changage haina lepagadi lagi industry na matang kitang search to biro ko hojik mem da koina hangjani ni sa akoi gi sigi field sida interest leiba kangu myam ama su leiba adu moi gi just kadai da changaga kamaina interview se lowi khotgi akoi maidingu campus da su akoi recruitment tawba myam yaugre ko campus recruitment hotel cho ba 5-star gi kai gi akona su dum uje adu da khanghoba kangu gaina changhore ko adu khanghoda ba kangu gai di kamaina mapalam da leiba khotpal kaido adu kamaina kari da changaga kamai kari website da changa kari thigani khotkani habdo adi matang le su kitang thambiramo aduga magi age limit su leidana adugumba thambiramo mem gi placement se higher gadi akoi gi maidingu gi student oina di mo gi life yam phagre kai gi oda akoi gi every month akoi dum almost every month akoi campus interview tawdana angang se dum irrespective of current manipur situation ko akoi dum angang se placement se thari aduga masagi maidingu da tamdaba fields de thabak se tawningba adugi higher moi singi higher gadi moi je first thing the moi masan analyze tawa mathau taiba ko ai ta seng si thabak se tawningba tawningdabra haiba ma kaigino da tawningdana ai masu changri ai su try tawsange haibaduna di mangonda kaisu yamna ai na khanbada yam long term gidi oi na thajaibu ko and the first thing ai isa analyze tawa tare analyze tawa matungda aina pami se kaino haiba khangdoga mathangda eligibility criteria se yam very simple any job apply to matamda 18 plus orgadi yare ko haidi 18 haidi mostly akoi hotel industry or maybe cabin crew 18
bol clear already yare ba 12 pass already yare ba ko adu hoi cabin crew gumna ma ngasai kitang tricky ore ma ngasai height weight nangi scar nung ma am ying ba amal lai ko adu hotel industry hi yes some hotel khar budi ngasai tattoos yada ba khar su lai adu almost ayam na di yai have tare ko ana magi basic id minimum age 18 and the minimum qualification is 12 pass aduga magi maximum haragadi 27 28 box dum yai have tare ko id as a fresher in ko experience ki di tongale experience ki di age limit to more different oi ko aduna different criteria oi gragani si laire plus mark karai the search toroga karai the yengani have simadi huziki oinadi huziki akoina lairiba society sidi yamna nungai ba society ni hani kai no everything is in akoi phones la loi phangba ngak ta nei bu ko on phones la phangba ngak ta nei recruitment se akoi insta page lairi degi sigum masla khara website mogi kaino haiba tare ko page kumba khara hanga ga dum lai current recruitment adigi youtube da dum yaw ko current upcoming recruitment or even akoi making go page dum haidi dum in campus recruitment time to time ko update to dum yaw ko anuna sikumba page kumba se khara job ka oriented page me khara follow to wi ko aduga ngasagi aina research to budi khara kan batare ko aina just aina min haraga ngai laini habdi yaro aina pam ne thabak se habdi ni na pam na tabni na aina kitang search to google gumba da adigi agi portfolio agi profile gumba se dum ka gi kede dum khara kaino da ko gi genuine oiba ko gi website haiga company aduda khara aina thasla thamba best company ke direct website ta changus na quite the best ne khale kaina adugum di scam yaute ai natraga di hoji di scammers ne hena yam ne habata ko misuse to ibo ai resume do ai number do ai details do na best di aina suppose aina hotel tawninge haraga di aina hotel kara aina shortlisted talk to wiba ta aina pambase karam hotel aise thabak tawninge habase ko mogi website do chango every website mo career option laibani every company hi ko adum aina dum contact tawraga ko resume gumbudo forward gumbu tawraga moina tharo haire tawbiraga up to date resume di oibi tare ko aina last year se resume da handal thasin badi yara iduna up to date oibi resume se phasana sendiraga adu mine apply tawraga di aina khanbada anywhere any place leba matamda dum job se dum yam thubu matamda phangani kai gi hoda mostly especially for hotel the requirements dum huge requirement laibani na aduna aina ngasi degi ai thabak thiba hawge probably after 1 month ai thab phangsu yai ko aina kitang kaina ta research raga the my company da ina shortlisted raga moi da resume thasala aduna di anywhere angang apply to yani adu ma'am akhoi gi mapana ga chatlaga ko mapana chatlaga akhoi gi recruitment tawre khole kana ga di pauli ta jara ba adu chatpadi ngamda da ba khangu me ama muslim de ne ba manipur da hauji ki mainly hauji ki tho iba thodo wa tho me hauji tawri ba manipur gi situation sida chatang ngam da ba khangu me ama malam de ne ba sigi matang sida aina mu haijaning ni sina akhoi gi maidingu sida campus recruitment me ama ma taw khre so aina hana so haija ko adu si se future da haidi yamna keno tawba yamna short time da tawba yaba haidi recruitment tawbagi planning laibra laitabra habatu matang tham sigi se planning laibunte hauji su tawi bu ko aina dum aigi keno da status kuma daga dum khra thagal ai toina di thagat tre aise hauji habdi aigi work profile plus aigi keno sina aini yang kana social media da yang kana touch so budi ngam dramina maidingu da hauji su do akoi gi requirements laibu ko ana if anyone noina hotel ko boda khatum haidi keno lai haragadi walking to inquiry to be or duga nangi portfolio nang nasa do chana ba ko hot small counseling amadi lawa matau tai ba ko kai gino da ma thabak to pa me na tha chaki haraga mangon da skill set to yam jaga de khoi na move forward to da yari da na bu ko akoi da to interview se khoi gi kai no ne ba khojiki virtual interview loin to we ba ko or khoi dum offer letter ko se dum pi ni mo na chat is only joining the offer letter to para chat to khakta ne ba ko asagi ada chat laga interview bagi adugi headache su lai roi ba ko hojik su lai we have more than 3-4 companies huji currently ekhoida hujik su dum requirements laibane ko requirement enga sa da mayam laibu even ai students na su sufficient or active requirements ne helapani na
Some company tarani on the contactor on the CPU hire do I company mangani. Where will I give those the remaining 5 companies? I do the market the angang sindigi dum low mayam de skill kha yaw wada dum piba tabne ko taking the akoin opportunities se manghan bidi ya tabnina na hojik su dum lai kaigumba khangning ba layerga di dum walking toro or maybe dum personally ege dum contact taraga unaraga adum magi skill set mo the yar magadi adum ada chatta vida sidagi dum virtual da dum interview piraga ayo padana khalaga di madum offer letter akoin dum piraga ada dum join toro yani have ta ai ngasa hai gi dum ngasa gi current manipur situation sida mostly job ayamasi mapan lamdagi recruiter la pasing se kharadi kitang handare haba tare ko handaragasu akoina alternative option thiraga akoi maidingu akoi company oina akoina placement si koi lepa yade kaigino da akoi sida khatang placement se lakwa tupa lamdadi loin tawina akoi angang sin se placement phangboda sota hodoni na akoina alternative option thiraga dimana chakolapagi matungina akoy ngasagi virtual interviews lerambanebe ko aruna yes yai adubu mangon skill set amadi akoyna yengi pamne habta okay nam nungai je paisa ju myam save tawdoni ko myam haidi akoy sida isana isagi lamdam sida smile recruitment lak ga yahoba kaina ga haije adu myam na try toksan diba yai ado myam na so haibi ko mai dingu ge hapetang aingona pau phobiro khotiro kaina myam na so haibi na information do kitang pibiramone mena haidi insta da maidingu se kamaina hanga leibage aduga phone number amaga haidi insta paijadaba mi phone number do ina phone tawraga call to payaba adugi information kan pibiram smaina ne akogi se insta da na maidingu company se na hange ko facebook to se maidingu company se na hange ari khogi internet access to hojipuri limited people katang internet access tarabani aduna internet access to da khogi website le je www.maidingucompanies.com ne ko adigi email id na email da koi question hanga kci email dina maidingucompanies@gmail.com and le best di akoi company de walk in la ko se masana face to face unabuje sina di kwai khudong cha dum any job ki related or na trana career counseling or na trana ig profession se kai channel adum anybody can walk in akoi di free career counseling gi koi opportunities so dum pise have ta ko aduga masagi ai marathan ai kan mention tawjawge akoy masai wai sanabasna dum hotel gumbagidi oire ko adubu houzik se akoy maidingu gi oina akoy manipur ihan han boina akoy commercial pilot license ki akoy manipur ihan han maidingu da hapchareba sisi kaino hai matamna sa pilot oningba mayam singi ko sisi hujiki generation se pilot se oningba angang mayam leirebo ko adubu kamar kari qualification ai pilot obeya na chagan ai krai da changaga pilot obeya habase mayam se hedi hangbam leiteba hoi mapalam da budi mayam leire but akogi infal manipur sida odi leitabani akoin ahambu obenina sigi se maidingu da hujik hapchare aduga commercial pilot se oibada minimum qualification se only 12 pass katane ko aduga magi sida kitang tricky oye magina PCM have the physics, chemistry, maths pass of the Vayati Buko. PCB kitang war yatre mongonda. PCM or the daba. And English the pass over the book. Minimum percentage 50% of the book. And the Sigisina Akoista ground cluster or Akoi fly school. Everything mana pilot tamba holding loy boke koina but sister a big kudong jabusu kodi manipur yan akoy the layer class kodi next month you could get batch house adorable and a couple more sigumbo hanging the layers anytime can walk into the academy and they can take more information regarding CPL as well at the time. Okay, ma'am, I'm no idea. Ado, howziki facilities. Amazo highway ko ma'am na howziki pilot tamning ba kay ka pilot oning ba so ado may dingo dalak yona so highway re. Ado matong tar pa di howziki pilot katangi odura na traga atop kay facilities may dingo da pangge habdo ado matang so viewers ni amda highway mo na. Okay. Ako'y may dingo da hujik lay say courses may am na available loy ahamo da ako'y air hostess training ko. Certificate course na si certificate ako'y dumpi matanda ground handling gi layre matanda ako'y hotel management ako'y anito eko amana diploma which is 1-year course and amana ako'y vivo 3 years degree course ko ani layre aduga ako'y matanda na ako'y mention to zakiba commercial pilot to atu maga CPL maga ako'y si courses na available oye aduga
all courses akoigi kainone placement assistant ne aduga assist tawe plus akoigi campus recruitment gi akoigi the facilities leibina placement gi di kisu jingnaba jingna vidana adum tambada adum phagani habado adum haininge kaigino da hausi phawda akoigi institute da placement se not just akoi hotel da natna akoi ground gisu ground handling gisu ko campus recruitment tawe even akoi hoje kaino gi cabin crew gi bok akoi dugi it's on the process akoi tawo haugrebe ko awna sigi khudong jabse loina laibani na adigi haye koina angang singna haye tambalo ko matamda certificate katang natana job amaga certificate amaga workout tawodo adugi khudong jabse akoi maiding gud adum laini haibagi adu mas aina remind haibi masum update tawjarang ga tare placement di hauji bauta maiding mu je hek hauropadagi masi bauta placement je kya muk tawgrabage habdu matanga thamrama okay akoi maiding gu say it's been like almost 12 months now do the housing the placement say 150 plus placement ko all filled cabin crew ground staff and hotel da homework da ko aduna housing na di akoi se placement se ai akoi na market ta yenga matam da ko adum any company be it in manipur or outside da in just 1 year da yam placement be se akoi se one of the best academy ne haizani ko and not just in falda aduga recently I've been akoi academy se akoi Indian Achievers Awards phangi ko organized by the Times Group to maina moina CRM to kibo amasu phange handak se dum sisina akoi India dagi oina just limited akoi companies ka khangat pada akoi laiwo phadana akoi maiding gu magi performance ki matuna khangala phangi bani ko ana kuzibuki oina di more than 150 plus placement still akoi add tawagi in coming months adum adugi lairi aduna you never know hauji mathang tarakpa sidi akoigi viewers khaina akoina hana advertisement macha ma thadok charaga phone number duda text to piraktana question khara hangbire e masi se minga konana laifam amadi minga konana laukok charake masi aina hauji akoigi guest oina lengsin birba mem da hangadoine aduga manasu adum pakum pibirakne ado ahanbada aina lokachaiba question se what do you believe are the most important skills for those working in hospitality haiba ma'am ado masi se tomba khunau dagi tomba na hangbirakpane ado masi matang da kitang ma'am na okay aigi motadi hospitality industry da aino to bose survive to bose ko adi to wa haiga thabak to gi haiga di main thing the skill khangda ya de ko knowledge like the ya de hospitality ge kaino da without knowledge na hang thabak ta wo work ni ko ana ai gi motadi khwadi important se ai hospitality ge knowledge le ba mathau tai ko adu na khwadi important oin khale to survive okay mathangi question is ina tomthen nambol dagi mana hangbirakpane ba where can we get the information about the post vacancy labor kai the information se kadai da akoina phangani habaduma okay sise ngasa happy akoi wari sanabde matm di yauzare ana mana specifically oramde karamba post vacancy kino have the karamba department kino karamba industry kino have the post vacancy se akoi gi hotel gi organa aina ngasa haijagi ba the mana renowned or mana towning hotel sindagi my personal website check the way aduga genuine or akogi page kumda changaga opening su yengbiro aduga if in case akogi ground staff kumba aviation kumba orgasu adum time to time akogi direct adum akogi company gi website best any suggestion to the company gi website se ko scam kumba da akogi trap to ganaba changaga adum yengbiro vacancy sing se aduga atopa irrespective of kogi hotel natraga aviation any job lagasu kogi genuine the website ko changaga dum tv na aina to suggest tawni okay ma'am okay ahum suba question asina James wangkhaidagi mana hangbirakpane what are the scope of hospitality management okay scope say hospitality management scope hargadi yam chawre magi se ko habidi hospitality industry se haidi ma se yamtina grooming of industry ne have tare ko for example akoi thaina matam dagi akoi gina
any occasion ama tawu matamda akoi yumda akoi mom top ta tawnaramebo ko hawjiti chakhalapoi matuina karai da tawe hotel ko 5-star hotel adum achau chau da even hoji akoi manipur da so akoi manipur da adum classic lay ba sigum sida akoi even reception adigi na any function gum da tawu horeba si hawri se hotel khatang le tawu ya de staff darkar leba adigi magi si service pinabo ko and the same thing after few years down the line side hena chakwa hidden hengalaka doinebo ko on magi scope sidi yamna chawe aduna hospitality sidi aina suggest to hargadi one of the best industry ni ai nang career prospects yam chawna lay ari nang hay abroad kumbuda tawning wala yagasu very good opportunities you'll get and thabakti nang laiti have a thabakti abandoned job ni more industry se lay seduna hospitality industry is very good choice as a career. Thank you, ma'am. Thank you. Aduga mathang tarakpa questions na koigi monana kuragi monana hangbirakpane. How can we prepare ourselves for the interview of hotel management? Hi. Okay. Hotel management interview is a the experience na koina HR woman company na mo hangi interview da basic communication skill amadi haitaba yadrika and basic communication skill hai karino hai matamda knowledge of English and little bit of Hindi kaino akoi di nasagi India or in Indian or Hindi si khangdaba yadriba ko and basic communication simadi akoi kara hai basic ba communicate the wangambagi level amadu madi hotnabi tare somna hairaga di very good or else you can seek help from spoken coaching classes me am dum ko basic adulare second thing da aina kitang hotel gi matang da kitang aina knowledge da kitang aina thijaba tare ko ari google gum da yenga hotels da kai department le my department se kai tawi habudo adum yenga adum cv skill sets du bulare di any interview not just hotel adopudu sudum hai aina adum success rate high only have adum thasai have tare aduga mathangda akoina lakchani sema mathangi question asina koi Jesina Mintiam Pukri Mapandagi Jesina hangirakpa question ne mana hangi say what is the difference between aviation and hospitality habanaba aviation amadi hospitalities da kari khenaba lege habdo adum tang thambiyon. Okay, aviation and hospitality have the aina yam simple amadi hare aviation hargana akoina khangnai se koi aeroplane ki side from ki thawak tawse ko ai aviation background would not but I knowledge ki matun I dum share tawzarange ko aviation hargana koi airlines related to airlines ko aduga hospitality hargana koi hotel industries koi mainly in khangnai bu ko tawudu koi hospitality is both hospitality have a terms both industries da koi dum yaw kai the customer service not the aviation this customer service ni hotel this customer service hospitality have the kaino aina sani hospitality phajana piba adu hospitality hai khangai ko arna anima ki difference just nangi workplace to khena bai wani but nangi manungi work culture di adum customer service nangi hospitality utpa adum mayam du oibani na anima se dum haidi Chamana have that for example nga hospitality the hotel the tabak taruba angas in the aviation line the more tune tabak placements pangibo ko the reason because the person has an experience in hotel industry so the same thing more customer service hospitality is service to be panina ko adu service hai airline the subin tawdu ne ko arna nga sagi Jesina hai ba nga sa ani si difference kay no har matamda ani mag the hospitality dum change just my work difference my work mafam do khena wai khaktane du haini maybe. Thank you so much ma'am. Matang asida akoigi viewers kaina hangbirakpa wahangi paukhum khumbagi tanja du losinjare matung tarakpada tongan ba experts sing kauzaduna sumaina khana naina jagani masida wahang hangbiningba expert ki field da wahang hangbiningba interest biba miyoi kaina akoina pijariba phone number asida contact tawbirakpa yagani mathang tarakpa sidi akoina special program ma oina thamjabane ma'am ko haidi question round se tawba loiraba matung sida akoina ma'am gi oina just surprise oina question khara akoina sigi lottery gi ticket sida akoina khara thamjare masida ma'am na select tawbigadani ko aina dum choose tawre ko yeah ma'am shuffle tawre kai boy dei no okay ai dum pathoge ko yeah ma'am
What do you pack in your suitcase when you go on vacation? Okay, vacation the IKK suitcase IKK pack to ko. Firstly, I vacation di am chatte. Adubu aina kayguma vacation chatlagadi aina first thing aina pack to this igi mobile and charger, very important. Second thing igi ID cards and cards. Kogi bank card company khangde because aduga third thing da igi comfortable ko igi comfortable igi clothes or in a happen I am not a very fancy person ko I am in a fancy ko adu I vacations mostly I prefer sea beach prefer maybe some flip flops to hire that very comfortable bag adu hire the main thing be nasagi ay na have mobile and charger. Hojikti mobile gi juk ni na mobile he yaw da isa si kaino ma taw da dum taw mi khuding ma. Okay, next question among la khat ay among na ka. Okay, what is your scariest thing in your life? Scariest, losing someone I love the most. I know she me do I do kind of I do the I want the kind of I get scariest do at this point of time I get this face my family I get family say I'm important no family say I priority pinning I more the love never not travel kind of do I get the scariest me I'm kiba I say I concentrate on now I'll put the third one. What part of human face is your favorite and why? Okay, sige say I know quite the palms of is mid low mid eye. I need to queer book on I heck I go in a heckling on the observer was say mid hand ying book. I think mix the so me human maggie can say maggie feelings a little bit high expression on the I go in a D mid. Yang pasal answer ni memang sambil je among ka. Okay. If you could have any superpower, what would it be and why? Superpowers I know invisible because I was invisible organ I na khangning ba jaga changba ya da jaga yam le I na khangning ba yam da moi kari hai no invisible I gi superpower maybe if I had superpowers invisible oraga aina ngasagi aina changba yadaba jaga da changaga aina tawraga adigi matungina aina decide to why da kai tok sige have da si phaba we da lobo se phat we lobo se but invisible. Yes. Okay, last question. Yes. If you woke up to 100 email messages and only had time to answer 30 messages, how would you choose which one to answer? Okay, so you say I work day to day. I have a day no almost I get around 50 to almost average to 50-60 minutes lang ani ko. Irrespective of masagi spam gumba khakta khaka adna aina matam laitraga aina 30 minutes gumba prioritize to haragadi aina senders to gi matung in na tawrani ai hana Dropbox tawrani karamba message mo aduga prioritize to thoga important of mail do han ai tawrani aduga maybe aina khatang tapna response piba yabaduna kitang tapna tawga adumana prioritize tawga aina 30 hana shortlist tawga adu han tawrani especially koi kanang kang ni ai thabak na placement ni hala di placement do han tawu si man ai hana priority le duna hana to ko na phai na tawga. Okay, thank you so much ma'am ngasi akoi gi studio sida smile lengsin dira gang hatan ma'am gi chilla batan za do akoi da